da pitamo malo i Klaudija, kako mu se dopada Niš, kako se dopada Niš okolina, koliko ste stigli malo, ovih znamo da ste vredni, da puno radite i crpate. Modo di vedere sul nostro volo la città, le impressioni, perché sappiamo che state lavorando. Certo, il gruppo veramente, i 4 ragazzi che sono venuti dall'Italia si stanno impegnando moltissimo e stanno lavorando tutto il giorno, quindi abbiamo comunque trovato, ciò nonostante, il tempo per visitare questa città che io personalmente trovo meravigliosa perché anche ha quel tanto di collegamento forse con la stessa antichità italiana, quando vediamo il forte, il muro, vediamo anche diciamo un ricollegamento alle città romane, e questo mi ha colpito profondamente. Bella, poi c'è molta attività, c'è sempre molto da fare e non è caotica come queste grandi come le grandi città nel quale c'è molto da fare e alla fine non si conclude niente. Personalmente la nostra impressione è positiva per questi giorni in cui siamo stati. Mogu da se složim sa vama da su stvarno naše 4 crtača koje učestvuju u koloniji se izuzetno potrudila da stvarno odrade svoj posao kako treba. Ali se ipak nađe vreme, mladi su ljudi, prema tome ovo što mene posebno oduševilo u ovom gradu, to je opet kako se čuva kulturno nasleđe i veza sa rimskom kulturom. To je nešto, znači, antičko što opet vi ovde ste znali da prepoznate i da sačuvate i za mene je to jako važno. Nešto osim ovog nekog mentaliteta i temperamenta za koji također kaže da je sličan. L'ho anche capito. Sul temperamento credo che siamo molto simili, vedo che c'è molta affinità su questo. Mentalità anche almeno a livello giovanile, ma poi anche a livello di altre generazioni adulti. Siamo, secondo me, culture sempre più simili, molto simili. Bisogna solo che continuiamo a conoscerci sempre meglio. Po meni je važno da nastavimo da se upoznajemo bolje, onda ćemo otkriti još veću sličnost. Sličnost je očigledna, ne samo kod mladih generacija, nego imao sam priliku da upoznam različite ljude različitog vremenske starosti i mislim da je tu ovako sličnost, ali upoznavanje dodatno bi bilo jako dobro. Nije džabe Konstantin ovde bio. Konstantino è nato qui. Costantino, ecco. Vogliamo dire, come si dice, raffia? Beh, raffia, l'ha già detto la signora. Ah, è in italiano? Vabbè, sarebbe la grassa, però è diversa quella. Nisam uspela da ga zbunim. E altre parole? Ma io guarda, magari ecco, vabbè, Dobrodan l'abbiamo già detto, però per concludere, prima di dire un bel grazie, un bel hvala per l'invito, vorrei anche fare un piccolo appello appunto alla nazione serba, una nazione che secondo me, nonostante abbia affrontato numerosi problemi nella sua storia e sicuramente li stia affrontando ancora adesso, vedo in questa nazione nella gente proprio una volontà di migliorare, una volontà di cambiare, di portare quindi il meglio di sé, di combattere appunto affinché si possa realizzare appunto una grande vita, ecco, e togliere ogni problema. Quindi le potenzialità ci sono. Per questo apprezzo di continuare, certo. Vi apprezzo per questo. Dakle, jednu poruku bi svim ovim dragim ljudima koji sam ovdje upoznao da dam da jednostavno nakon teških historijskih momenata i preživljavanja video sam da postoji snaga i volja da se nešto promeni, da se ide dalje i da ih samo podržim u tome da nastave tako kako su počeli, jer stvarno to može da donese rezultate. Lakše nekako sporazumevati se možda nekad muzikom, ovako kada se ljudi ne razumeju jezikom, a sve više imamo ono nešto što se naziva world music i sad u toj nekoj svetskoj muzici dobro se kopira ova naša balkanska s ovim nekim našim elementima, nekako svi je razumeju. Pa zato što balkanska muzika je muzika celog sveta. Recimo, ja kad sam radio sa Paskaljevićem Bure Baruta i onda sam hteo da na kraju imam jednu pesmu koju će da otpeva neko sa nekim tim balkanskim elementom. I onda sam
prvo tražio da to bude Demis Roussos, pa su mi rekli u Francuskoj da je on propao. Zašto je propao? Ne znam se propao. Živi i zdrav, ali je propao umetnički i nije mogao. I onda sam se setio Davida Deora, jednog jevrejskog pevača, koji voli moju muziku i koji bi mogo to da otpeva. Ja ga okrenem i kažem, bi ti to? Pa kaže, kako ja da napravim tekst o Balkanu? Kažem, samo razmišljaj o Jevrejima i Arapima, isto ti je to i ovde na Balkanu. I on je napravio fantastičnu pesmu, otpevao kao da je balkanska. Potpuno, mislim, znači, ceo svet je nekako upakovan u isti sistem i svi se tu nekako prate, nadograđuju i stvaraju jednu multinacionalnu, multikulturalnu sredinu u kojoj svaka muzika se lepo, ako je dobra, normalno, ona se podnosi, ono što ne valja to otpadne. Evo sam gospođa Slavica za kraj nam kaže kao ovako jedan rad ljudi sa više područja i kultura, nešto što je zajednička tema za sve i sve aktualni radost da je tako, to je ekologija, pa će i jedan završnik, dakle produkata, da tako kažemo, ove radionice biti jedan ekološki rad, ekološki film, je li tako? Tako je, ja samo da kažem da je nama bila čast da smo mogli u onoj meri koliko smo, da su bile naše mogućnosti da pomognemo ovu divnu akciju, znači Škola crtanog filma, 98, opština Pantele i ostali organizatori su, može samo da se zamisli koliko su stvarno uložili da se ovaj nivo manifestacije održi. I jako mi je drago što je ta tema i što ćemo imati jedan ovako kompletni užitak da vidimo jedan gotov proizvod sa izvanrednom muzikom, sa stvarno uloženim velikim trudom svih učesnika kolonije. Ja sam videla ovih dana, imala sam sreće da ih malo pratim, ne samo ova ekipa iz Italije, nego i svi drugi su mnogo uložili. I evo, i njih i gledaoce da iskoristimo priliku da ih pozovemo na jedno lepo druženje večeras, ako je dozvoljeno, večeras od 6 do 8 u okviru Mediana Festa biće degustacija specijaliteta italijanskih, pa da vidimo tu kulturu kakav ima ukus. Ekološki. Mora da bude zdrav. Verujem da će se dopasti, nama imamo slično ukus, to se već pokazalo. Evo možda jedno kratko pitanje za Klaudija na kraju, kako mu se dopadaju nišlike, ali stigo da vidi možda kako izgledaju devojke naših građana. Come si dice delle ragazze? Lepo da reći. Ne mora da se prevodi. Brave ragazze. Vidi se po oči da vero brave ragazze, però ogni animazione ha le sue bellezze. Ja sam htio nešto da kažem apropo te eko teme i svega toga. Nije to uopšte nova tema i ta tema se proteže. Mi smo 70. godina na televiziji radi jednu seriju ekološku. Sam ja napravio gomilu nekih pesama, jedne se sjećam, bila je čak i hit. Žalile se riba žabi na otpadne vode. I sad ide tu cijela pesma to, tako da je ta tema ekološka sve aktuelnija, jako je aktuelno od 70-ih, ali sve aktuelnija. Već ja mislim u jedno 80-90% gradova se ne pije gradska voda, nego se piju neke ove vode, tako da je to strašno važno da pročistimo zemlju i da je ne zagađujemo više. Htio bih takođe da pohvalim organizatore ovog festivala koji su uz užasne napore uspeli to da naprave. Dobro, mi smo im pomogli koliko smo mogli, ali bez njih to ništa ne bi moglo da funkcioniše, da se skupe tolika deca iz celog sveta i da uz malu pomoć svojih prijatelja uspeli da naprave to. Mislim da stvarno ih treba pohvaliti, da su stvarno njih 5-6 u toj organizaciji uspeli sve to da to fantastično funkcioniše. Tako da, eto, s moje strane jedna velika pohvala organizacije. Evo i Klaudio bi da doda nešto na temu ekologije. Ja samo da kažem da je za mene lično bila velika frustracija kada sam saznala da, na primjer, u Italiji od Rima pa naniže, inače je iz Pulje je Klaudio, da postoji samo jedna reka i to prilike kao naša Gavrovačka.
svi će da razumeju šta to znači. Znači, to što imamo tu sreću da je bogatstvo, hvala Bogu, ovaj vodom, to je nešto što mogu ljudi bolje da razumeju tu stranu. A ništa lepše nego kada se spoji ovako nešto lepo i korisno i to kroz jedan zaista kreativan rad. Hvala vam puno što ste bili naši gosti ovog jutra. Ispratit ćemo dakle i projekciju samog filma i sve ono što se dešava do samog kraja ove radionice. Da vam kaže on ovo za kraj. Može li samo di ecologia importanza l'acqua per l'Italia, la differenza l'acqua è di per sé il primo bene di a livello poter di bere natura, dal certo. rubinetto. È sempre un privilegio poter avere acqua pubblica, acqua potabile da poter sfruttare, poterne usufruire, insomma, privatizzarle come alcuni purtroppo fanno a volte, limitare l'accesso a questi beni di prima necessità potrebbe essere un grande errore per chiunque. Dakle, u Italiji se ti vodovodi privatizuju i zamislite sada koliko je za nas bilo prijatno iznenađenje da može ovdje da se pije voda sa česme još uvek i da stvarno je to jedno blago na koje imaju pravo svi. Zaista koje moramo više ceniti i mi sami i vi ste zaista značajno dali doprinos ovom čitavom organizacijom tome. Hvala vam puno. Hvala vama. 9:54 minuta, još nekih 5-6 minuta se družimo, ali ostanite tamo, toliko sa nama, pričamo o nekim novim lepim izdanjima iz knjižara.